That was Gustav. Arturas Gustav. Actually, this looks like those audits and those cosmetic things, but we see it doesn't matter because we all know that those old school audits and building those old school audits, so proper technique really is nothing to worry about. 15.56 and 11.79. Erling Tammisto 10.11 Oxford, vot see on küll nüüd selline asi, et üllatus 10-1 seda Erling Tammisto. Indeks on 11,8. Jaa, aga ta oleks puhtalt tulemust praegu sõitma, et vahet ei ole, sa saad selle aja selles mõttes enda ajast peale. Jevgenis Pitskov sõidab, siis ta kahte vastu vaheline autoga. Asjad ütles Laudi S8, aga Jevgeni. Sekä ei ole yhtä kriisit sieltä vielä yksi pointin jälkeen näin, että nyt on myöskin löytää toinen rauhoitus saa. Aivan oli, että se ei ole aivan, se on olla. Se okei aivan.
was pure luck. At the moment that Raul was more race out than me. Ott Thunberg versus Arturas Kusto. Sõita lõpuni kruiisides, sõita lõpusõita vahet ei ole, ilus reaktsioon ja punane tuli rääkis kohe alguses, siis on kohe näha, kui